šuć-muć, nisam baš imao volju ništa pisat ovih dana. Evo, ovo je skromno neko razmišljanje, evo gledam ovog čovjeka sa tim epauletama i pustim odlikovanjima, ima fizionomiju šišmiša, tako se i izražava. Mislim da je to načelnik neki, valjda Kunderli, tako nešto, nije, ne znam šta. Priča tu nešto ima, kako se to zove, mimovodu što će biti tako sad, to će biti ovo, to će, kaže, bit će iznenađenje. Ma gotovo je, moj druže, više nije iznenađenje. Čim si ti rekao će biti iznenađenje, to više nije iznenađenje. Ja to nabrajate neke budaleštine, to uopće nije bitno. Ova druga točka me je dala povod da lajem. Sigurnosni propust u vojarne Udbini, kaže on, u 35 godina koliko on u službi, ne sjeća se da je bilo nečeg slično. Pa naravno se ne sjećaš kad nisi bio u službi, ne znam, po medaljama, ali da imaš gadnu amneziju ako ne znaš da su KFOR iz Bosne da je došao pred sama vrata vojarne u Željavi i to nakon što sam ja predao smjenu. Koja smjena iza mene, ja sam bio jedno vrijeme držao osiguranje Željave i naravno da sam ja tada sa sobom ponio protivoklop, je bio još uvijek rati, jel? A ova smjena nakon mene očito nije ponio protivoklop. Neći ni razmišljati zašto. A ja sam ponio, OSU sam ponio i RPG što je bilo provjereno. I meni se nikakvi KFOR nije zaletao na kapiju. A ja sam taj slučaj saznao slučajno kad sam bio službeći vojni ili satni ili tako nešto, pomoćnik, nemam pojma šta je, na dužnosti, treći satni, 84. gardijske bojne, samostalne gardijske bojne termiti, koja je bila poslije druga bojna u sastavu 9. gardijske brigade. I tada sam slobodno nalmačio uvijek i naslov odmah. Kao vozila KFOR-a prešle granicu Bosne i Hercegovine, upale u našu suverenu državu i neke manevre izvode prekapijom, naši se zastrali ili im je bilo ono smiješno, ne znam šta ste mislili, dečki. Pa ja uzem telefon i nazovem tamo i dobijem kolegu koji je tamo ono kao zapovjednik, pa rekao šta je to? Kaj ništa, kao ono došli tamo pred kapiju tamo i ono nešto tamo bleje, šta je ono, pa rekao šta nisi maznuo sa protivoklopom po njima. Pa nemam protivoklopa, on ne zna ni da li smije, ne smije. Čovječe, oni su izvršili agresiju, došli su od susjedne države. O čemu pričamo, ljudi moji? Ne vidite kakav nihirizam još, znači za vrijeme rata je bio taj nihirizam prisutan i to amputiranje mozga hrvatskih branitelja koji su vremenom postali branitelji, bez onoga hrvatski. Onda on tu govori o nekim oružanim snagama, nisu oružane snage, čak nisu mu to mrsko mu reći hrvatske oružane snage, a bar da kaže oružane snage Republike Hrvatske. A da kakve oružane snage, čije? Znači imamo hrvatsku vojsku, a nemamo hrvatske oružane snage, imamo oružane snage OSRH barem, eto. Ja se nekako Anušića baš nisam nekako mirisao, sve mi se čini da je taj čovjek sve nekako sve bolji i bolji i da treba njega isforsirati da dođe na još veću poziciju. Ajde, molim te, nemaš ti tu. To smo mi veći mlakonje, kažem, to mi koji smo domoljubi hrvatski nastrojeni, veći mlakonje popuštamo, to se više tumači da smo slabići, da smo smotani, susmavi, da nas još treba više jebati. Pa ja to znam i vi ga. Znači, moj druže Šišmišu,
i to slabo nekako vodiš. I kad tako razmišljanje ima jedan načelnik, ne znam šta je u biti, da je vojnik imao pravo pucat. Nije on imao pravo, moj gospodine, ja ću ponoviti tako je nisu, on je imao dužnost, a to što je on nije pucao, ne znam, možda kad bi razgovarao s tim mladićem, tim mladim gospodinom, s tim vojnikom, da bi vidio gdje je propust, ali i kaže automatska pušna, čak je to jurišna, pa nije to STG 44 čovječe, to moraš napomenuti da je jurišna. Te se jako gluposti take, pa ja ne znam, a moj sin je sa 14-15 godina bolje baratao vojnom terminologijom oko oružja nego ovaj tu, što je tu neki ne znam šta, mislim. Nije on meni sad kao on, nego to, on je samo slika i prilika tog kvazi stručnosti koji, to sam doživio više puta, koji barataju sa silnim nekim izrazima, onda sam čuo i da sam radio drugdje, kao implementirati. Prvo neka baba iz Raštevića tamo koja sluša radio Zadar ne zna šta znači implementirati i nije dužan znati te gluposti. Ne podcjenjujem tu babu, nego rugam se tim kojima je se ti strani izrazi toliko se omili, kite se to kao oni, nije to, koja ona ptica koja se kiti s tuđim perijem, onda ispadne totalno blesava, to je naš taj. Evo recimo, zato mi se sviđa predsjednik Milanović, on priča onako narodski, vidi se da je načitan. Priča narodskim izrazima, vidi se barata i sa nekim izrazima koji su razumljivi, a sviđa mi se i ministar, je li on ministar obrane, šta je, Anušić, gospodin Anušić, jel? Nije, dobro, šta je, nije bitno, uglavnom, ponavljam, znači, dok god ljudi poput Anušića i sličnih ne dođu na jače pozicije, da imaju jače poluge vlasti i ne povuku ručnu prema ovom destruktivnom ponašanju, antihrvatstvu i svemu, i dok se ne podigne svijest državnih službenika i tu nema, vidim, čitam komentare kao to su za sve krivi tu kao neki ostaci jugoslavenski oficiri, pa nije baš tako, zato što su puno ljudi koji su došli iz bivše službe, jugoslavenskih službi, JNA i milicije, su se pokazali se itekako vrijednima, neće reći lojalnima, nemaš šta biti lojalan ako si hrvatski građanin. Znači šta biti lojalan, nek si dužan, brani svoju domovinu, a ne ja sam lojalan, nema veze koji si naciji, ti si hrvatski državljan, ti si dužan, brani bio državu, a ne ja sam lojalni građanin, tako i oni koji su na vrijeme stali u obranu suvereniteta Hrvatske države, su to učinili kako bi se rekao, učinili su to tako kako jesu i ne možeš ih se sad gledati kroz to, oni su bili Jugoslaveni i oni manje vrijede, jugoslavenski oficiri, pa oni su jedini bili stručni, a ovi pa te koje kakvi padobranci, kvazi generali i turbo instant domoljubi, ne znam šta već sve, s brda, s dola. Ja sam imao obuku od tih legionara padobranaca. Evo ga, Zoran Bek zvani Charlie, kod njega sam imao komando obuku 91. Osijeku i Đakovu. Bio neki navodni profesor u ime Tomislav, to je isto bio neki svoj lelemut. Već sam pričao iskustvu sa padobrancima i sa Niškim i kroz rat i sa legionarima i sa naše strane. Eto, sad mi je uopće pričat o tim budaleštinama. Nego ovo je mene razočaravajuće. Ne može to da
se ponašati. Ja već imam par godina, možda već i 10, zapisano šta bi trebala vojna obuka sadržavati. Ja neću sad dati javno svoj program, možda ću ministar obrane, ipak je Anušić sad mi došao u glavu, možda ću njemu proslijediti mailom, možda bi volio s njimi razgovarati, jer vidim da imamo zajedničke prijatelje iz Duboševice, koliko sam dobro vidio, jel? Neću imenat koji su, mi smo selo do sela i trebamo mi malo sjesti popričat i zapitat ga zašto još nije napunio vojarnu u Belom Manastiru sa hrvatskom vojskom. Znači, eto, ima razno dobro, da ne duljim 10 minuta, mislim da je fair i korektno da otpustim, da završim, samo kažem ovake gluposti on je imao pravo. Viš, mi smo u JNA, kad smo služili, učili, stražar je dužan da čuva i sačuva objekt i ostalo još što štiti. Znači, dužan da čuva i sačuva. Znači, to nije pravo, to je dužnost. Kako pravo, moje šišmišu? Mislim, ja bi odmah to potjerao na biro za zapošljavanje. On kad kaže imaju pravo. Evo, toliko za sve i ministre Anušiću razmisli šta još trebaš dodati u izobrazbu da bi dobio cijeli jedan ili više naraštaja ne novokompa, nego novorođenih hrvatskih vojnika, mladića, djevojaka koji su odrasli na ovim stečevinama nas hrvatskih branitelja, na pobjedama sportskih reprezentacija, kako je neko predivno rekao. Ova generacija, spada moja djeca, ja im kapu skidam, toliko su mi dragi. Kad sam vidio, spomenut ću tom sam koncepta za kraj, ništa, 0 bodova incidenata. Praktički na onoliko, pola milijuna ljudi, stotinjak neki marginalni u kojima, kako je navedeno, niti jedan put nije bio život ugrožen nikome. Znači, možemo biti ponosni na ovu generaciju. I s tom generacijom sad treba lijepo raditi. Ne, kažem, u rukavicama, nego lijepo, ljudski. I već su im usađene te vrednote koje se zasnivaju na Domovinskom ratu, koje su osnivene na kršćanskim vrednotama i koje su se temelje na našim pobjedama nakon rata, znači našim sportskim pobjedama. Znači, naši najbolji ambasadori su Luka Modrić i prije njega i Ivan Išević i ona Lino Červar. Svi ti trebamo tim ljudima biti zahvalni zbog odgoja naše djece u pravom hrvatskom sportskom duhu. Tako vas ja pozdravljam u sportskom duhu. Sve lijepi pozdrav, laku noć, eto, čuvajte se i opet kažem, šuć muć.